icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri no ĩthiĩte na mbere na kũrehe wanangĩki mũingĩ wa indo oro hamwe na ikuũ nyingĩ cia andũ kumana na mĩiyũro ya maĩ icigo-inĩ ici. Kwa hii disaster ambayo imetokea, kwa sababu hatujaiona tena disaster kama hii. Kwa hivyo tungeomba serikali wakuje na wale wanajenga karibu na maji, tungeomba sana hata kama huko mita karibu. Mwena wa maĩ mahiũ Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru makĩria ma andũ 20 nĩ marĩkĩtie gũte mĩoyo yao gũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na angĩ makĩria ma 100 kũhurũka ciarera. Ũũ nĩ thutha wa ndemu ya Olekijambe gũtua thutha wayo kũihũra ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Hivi sasa leo hapa Mai Mahiu tumepata disaster kubwa sana. This is a national disaster, kwamba Kijabi pale chini ilivunja, na wakati ilipovunja kitu saa 9 ya usiku imefanya madhara kubwa sana juu imefagia watu, imefagia mali, imefagia nini. Sasa ile kitu tungeuliza tu serikali iweze kuwasaidia wenye wamefiwa, kuna wengi sana wameaga. Kumana na mutino uyu mbunge wa Naivasha niwe Jane Kihara umwe na atongoria angĩ kuma kaunti-inĩ ĩyo nĩmothanĩte kũhingũra barabara ĩmwe mwena ũcio arĩ hamwe na barabara ya Naivasha gũthiĩ Mai Mahiu na Mai Mahiu gũthiĩ Narok. Somebody said yesterday that up there that dam might break, but people do not see these things happening. They just sit in their comfort zone. But this rain is not anything we have seen in the recent times. So when you hear people say that people must move to safer ground, we just have to heed. Maũndũ no ta maya mwena wa Suswa kaunti-inĩ ya Narok ũrĩa mũigana wa andũ matoĩkaine nĩ matete mĩoyo yao thutha wa ndemu ya Mũkũrĩ ya gũtua thingo na kũrehe marahu mũnene mwena ũcio. Na vijana wakaona kuna kitu. Sasa ndio wakati waliona kuna kitu wakakaribia kwa ajili nguo ilikuwa inaonekana juu. Sasa wakikaribia wakapata ni mtu. Sasa na kwa mwana wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Nyandarua mũrũ wa mũndũrũme wa mĩaka 54 na ũrĩa ũĩkaine ta James Njora Kahiga nĩ ũrĩkĩtie kuonekana thutha wake gũkururio nĩ gĩkuo gĩkĩra ndaraca ya Kĩamena arĩ mĩinũkĩre-inĩ yake. Sana maji imekuja huku kwetu, maji imepita yani na nyumba za watu, sisi tunastuka sana, mambo hata tujaiona. Maji zinafunga daraja, zinapitia kwa watu. Kuna mtu sahi mzee amebebwa na maji. Yani hata tunashindwa venye hii kitu inakaa juu. Ndani ha Muthingi TV netwa yakwa ni Wanjikũ wa Kĩhumba.